Yo maromo. Yo. Aku menecumpang leca di Tetemori, mai batombo sanggen lava paroki. Yo. Ine vai ke metarona, anu metiap stasi. Yo. Rawang damit ngasang jauh ngada tuan mori poroma. Neka kue beti waki kami lasarang. Poroma mi kue husur kue dumpu kami hamar kue manga kurmangan bengko waki kami nang bara. Rawang tasuan romo. Latan anak kami. Pung SD, SMP, SMA. Neka kue nentang tilu disi. Kuru jawang tuin guru neka sabuk mata kue tu baca tulis. Udah sorno kue tuin guru sise nak kue tuin depa. Bakui jasar kulitana. Dokteran doser kue kulem baru. Rawang kole tetelun. Mori bengkol geong kam. Mga lampapala kita tanar dami anak. Lali wain ngasang lagi tacik kawe musinay. Sangge di sini tulau. Neka kue ngonde holes mori. Neka kue ngasang majang kese. Tua kue seng jutal si. Tau kue ngasang seng ratus. Kuru ve kete di sini. Keor ngasang beo. Wah, rawang kanang kepok. Cara aku lah tentang Natal Pasca aku dia. Itu kita dong dia tidak sekai sul. Itu kita nganceng kau berani kau tampilnya gereja apa? Amea. Karena menggo oleh dia Natal lagu Pasca. Apa intinya mana Natal lah terus tak kira-kira? Da kulit mea Natal lagu Pasca. Olo tagi kita mau yang ditet sangge umat serani atau caporoki. Lain cani itu. Tapi coba kita contoh ta. Yo maromo. Aku menecumpang leca di Tetemori, mai batombo sanggen lava paroki. Yo. Ine vai ke metarona, anu metiap stasi. Yo. Rawang damit ngasang jauh ngada tuan mori poroma. Neka kue beti waki kami lasarang. Poroma mi kue husur kue dumpu kami hamar kue manga kurmangan bengko waki kami nang bara. Rawang tasuan romo. Latan anak kami. Pung SD, SMP, SMA. Neka kue nentang tilu disi. Kuru jawang tuin guru neka sabuk mata kue tu baca tulis. Udah sorno kue tuin guru sise nak kue tuin depa. Bakui jasar kulitana. Dokteran doser kue kulem baru. Rawang kole tetelun. Mori bengkol geong kam. Mga lampapala kita tanar dami anak. Lali wain ngasang lagi tacik kawe musinay. Sangge di sini tulau. Neka kue ngonde holes mori. Neka kue ngasang majang kese. Tua kue seng jutal si. Tau kue ngasang seng ratus. Kuru ve kete di sini. Keor ngasang beo. Wah, rawang kanang kepok. Nah, itu kue tegi nami pas kagu Natal. Pas kan gitu. Neka ya. Neka hanang ite tegi. Harus isit ngombeot kulit. Roe ngatas sekolah. Telu kita situ. Telu. Cok uva gula. Boklos uva olangkan. Luar biasa. Cok kita mea rimbang. Mak kalau sebab tuang atau orang tahu semua. Cok hari mana sih? Foto kau apa? Itu masih lagu celah. Cok kira-kira mea rimbang liong gitu. Bisa tuang apa? Tuang pas roti ban kulit. Tuang. Oh, dua Natal Pasca itu. Paling desain yo. Tadi dia sangkir sabal, caile mereka ngarang. Sangkir keng, caile mereka dedek. Keng nak gue kaligana yang gitu kan nak kititeu nami setakung geluko. Nakica wakin agudaran meresus roti agu wayanggur ngerle compang leca demorin magaite camalai ngaji terwangkan holok tiba narawan itu alihayapan ame tuang atau bayar atau mengerai kalau iyo aduh belajar kita lesu gitu ayo mengerai kayak mengerai hogan tuh ngacil lecu namanya ada cuy gitu itu teranggon oi sangat generasi ubah ngernya ketuaan segala macam itu kita jadi luar biasa Validia ya bersih. Terima kasih banyak datang ya kita nah, Olo tagi kita mau yang ditet sangge umat serani atau caporoki lain cani itu tapi coba kita contoh yo maromo aku menecumpang leca di Tetemori mai batombo sanggen lava paroki yo ine vai ke metarona anu metiap stasi yo Rawang damit ngasang jauh ngada tuan mori poroma. Neka kue beti waki kami lasarang. Poroma mi kue husur kue dumpu kami hamar kue manga kurmangan bengko waki kami nang bara. Rawang tasuan romo. Latan anak kami. Pung SD, SMP, SMA.
Neka ko nantang tilo disi. Kuro jawang tuwin guru neka sabuk mata ko ito baca tulis. Udah sorno ko ito guru si se na ko ito pa. Baku ijasar kulitana. Doktorando sir ko kulembaru. Wah, Rawang kole tetelun. Mori bengkol geong kam. Mga lampapala kita anar damiana. Laliwain ngasang lagi tacik kawe musinay. Sangge di sini tulaw. Neka ko ngonde holes mori. Neka ko ngasang majang kasi. Tua ko seng jutal si. Tau ko ngasang seng ratus. Kurve kete di sini. Keor ngasang beo. Wah, rawang kanang kepo. Ah, itu ko tagi na pas kago natal. pas kan gitu. Ini kita ya. Neka hanang ite Ini kan tagi. itu. Harus isit ngombeot kuli. Roe nga tas Anak bara. sekolah kuli. Telu kita situ. Telu. Cok uva gula, boklos uva olangkan. Luar biasa. Cok kita mea rimbang. Emang kalau seperti itu atau orang tahu semua. Cok ya rimbang sih. Betul kok pak. Itu masih lagu celah. Cok kira-kira mea Rimbang liong gitu ya. di tuang pak. Tuang pas roti ban kulit. Tuang. Oh, Oh, dua Natal Pasca itu. paling desain yo. Tadi ya sangkit sabal, caile mereg ngaran. Sangkit keng, caile mereg dedek. Kaya nakigoy kaligana ang gitu kan nakititew na misal takong galuko. Nakitsa makin agudaran mo resus roti agwayanggur. Ngelechong pang lecha demorin. Magayti camalay ngaji. Pero kan holok tiba na rawan dito. Itu Gitu alihayapan amin tutung tuang atau bayar atau memenggerai ko iyo. Aduh, belajar kita lu sekolah gitu. Ayo manggarai kayak manggarai hogan tuh yang celit namanya ada cuti. Gitu itu teranggon, sangat ada generasi, ubah ngernya ketuaan segala macam. Itu kira. Jadi luar biasa. Validia ya bersih. Terima kasih banyak datang tadi. Ya, kita apa itu yo. Kayak Robert. Itu sebuah rending apa tepecing itu. Tombo apa ta mopo itu. Duta ruku sakit serong gembati di sana serong disempuk. Validia itu. Tema bahan kita Ravandam kuli, pamenain kuli, vari dia. Tiba dia, datang sanggeda naingan istukang yang gariti. Perma ite kuli ngaji dami sehat, luki lawang bakar, pungnomay nang ngroron, lonto goro kain tanah arak mangkarel. Agua tigira aku iti perma, ya aku ya poso titi kuruta eng aguluta sanggeda tigidami. Lonto ho dito ya dopua onela sokokat mungkin mah ako dian sesua mungkin mah ako dengan bukti bantara aja lalu kita lampa aku lagi parah gitu ikut cama-cama ako kita vale sanggeda ria gua apa ada tegida sekarang itu mutana agua turun cempol kemungkinan canggu agua ono botol ho mungkin mah ako itu yang titong itu ya lu taruh ke sakit datang telapan itu mutana apakah perlu do puno kasko aruku soko ko perlu vavana kuco tadian kutemolor lonto golo kayaknya butuh apa ngasang rangkat tahu kan gitu gitu ko ya tiga jadi itu fundament jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada dia tak betul makan kepok yo pamus terima kasih yo puung lite bo rawang kampeng aku yo ho kolea cemol tesalan mga puung mga polin yo Nuda aku ngasang sekarite. Terima kasih banyak kalau namanya ngasang hamar bangang daku te bo husur ngasang lutur. Kur tagirawang sagawak mu cepujut. Hos cemol sangger tombo situ. Nuda aku litega hokole tuak. Cewen ite gitu kole askaya tasenge tu temutan lino. Emang gasil pande. Salar ngasang bar ngasang tombo neka balage para situ. Neka lerong lage beosi. Yang de ngasang jawang kaliga wailau situ ga. Loso sale tipa tadi arkal dite kapung ngasang tanaut gitu kole camping ngasikae atau porong ni temutan lino ceve ite bae ne kakurt becik sangger tombodaku mage ite sama toy ngagu titong niasa tamolo niasa tapas terima kasih banyak penumaya vale dia vale dia terima kasih luar biasa yo kayak Robert itu sebuah rending apa tepecing itu tombo apa ta mopo itu duta ruku sakit serong gembati di sana serong disempuk vale dia itu tema bahan kita Ravandam kuli pamenain kuli vale dia tiba dia datang sanggeda naingan istukang yang gariti
Perma ite ko ngaji dami sehat kilawang bakar kung numay nang ngroron lonto goro kan tanah anak mangkarel. Agua tigira ko diti perma ya ko ya poso titi kuruta eng aguluta sangga da tigidami am lonto ho diti dopua onela sokokat mungkin ma ko dian sesua mungkin ma ko ngabit buki bantara jalan kita papa ko lagi parah itu ikut cama-cama ko ikut vale sangga da ri agua apa da tegida sekarang itu mutana agua turun cempol kemungkinan canggo agua mana botol ho mungkin mah aku itu yang titong di tia lu taruh ke sakit takkan telapan itu mutana apakah perlu do puno kasko aruku soko ko perlu vavana ku cot dian ku temolor lonto golo kayak botol apa ngasang rangkat tarupan gitu ko ya tegida dia itu fundament jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada dia tak betul makan kepok yo Pamus terima kasih yo puung lite bo rawang kampeng aku yo ho kolea cemol desalan mga puung mga polin yo nuda aku ngasang skerite terima kasih banyak kolea numay ngasang hamar bangang daku lite bo husur ngasang lutur kurta girawang sagawak mu cepujut hos cemol sangger tombos itu nuda aku lite ga ho kole tuak cewen ite gitu kole askaya tasenge itu temutan lino imang gasil pande salar ngasang bar ngasang tombo nek balage paras itu nek kalerong lagi beosi yang de ngasang jawang kaliga welau situ ga lo sale tipa tadi arkal dite kapung ngasang tanaut gitu kole camping ngasikae atau porong nek temutan lino cewe ite bae nek akut becik sangger tombo daku magaite sama toy ngagu titong niasa tamolo niasa tapas terima kasih banyak penumayan Vale dia terima kasih luar biasa